Zdravo svima i dobrodošli na još jedan vlog ispred Srpskog paviljona sa Expo 2020. Kao što vidite iza nas je scena i danas smo tu da govorimo o tome ko nas je sve posjetio na paviljonu, ko je imao nastupe, šta mi ovdje u stvari radimo i šta je potrebno da se jedan nastup održi. U posljednje 2,5 mjeseca nas su posjetili razni izvođači, uključujući Naked Band, Lenu Kovačević, Ejot, Sanju Kjerkez i Bespuće, Tašana i tako dalje. A decembar je pun događaja, između ostalog danas ovdje nastupa naš sjajni Petar Marić. Također u toku decembra tu je Balkanopolis i Slobodan Trkulja, imamo Aleksandru Dendu i mnoge druge događaje. Danas ćemo vas provesti kroz događaj da vidite kako to sve malo izgleda iza scene i šta je sve bilo neophodno da bi ovaj događaj ispao najbolje moguće. Kao što vidite, proba je u toku i spremamo se za ludi nastup večeras. Ljudi se lagano prekupljaju, iako je samo proba. Vidjet ćemo što će biti večeras u 7:15 kada se ovo počne. Pored organizacije nastupa, da se izgleda i zvuči fantastično, jako je bitan i marketing. Ono što ćemo pokušati da uradimo posle probe, a to je da zajedno sa Petrom odradimo nešto što se zove direktan marketing. Proći ćemo harmonikom kroz Expo, da vidimo da li će ljudi krenuti da dolaze. Ja se nadam da hoće. Prosto mi je tako nekako veliko zadovoljstvo da budem ovdje, da pre svega da budem deo ovakvog najvećeg događaja na svetu. I mislim da sam na pravom mjestu i mislim da sam okružen mnogo dobrim ljudima i hvala vama na gostoprinstvu. Hvala tebi, ovo će večeras biti jedna strava žurka, Tako je. Ali mene interesuje kako je bilo sinoć. Sinoć je bilo... Kako je bilo na Jala festivalu? Ja sam tako jednu lepu stvar zapravo sinoć shvatio, a to jeste da na svijetu postoji mnogo različitih jezika i mnogo nerazumevanja baš sa tim jezicima i mnogo različitosti. Međutim, muzika je jedna. 2, 3 i... Feel free to come for a concert tonight at 7:15. Serbian Pavilion. Serbian Pavilion. Srpski paviljon. Da. Svaka čast. Super. Svaka čast, ljudi reaguju odlično, ali mislim da je sad vreme da se ti malo osvežiš, da se spremiš za večeras. Meni je najveći problem u životu da spustim harmoniku. Kako si počeo uopšte sa harmonikom? Počeo sam da sviram kad sam imao 5 godina, bio na rođendanu kod druga. Kako su se deca igrala, mali kofer ovako ispoji harmonika ispred mene. Pošto sam ja inače levoruk, ja sam tu harmoniku prirodno okrenuo naopačke. I krenuo da sviram onako, to je bila neka nova revolucija za mene. I pitao sam druga da mi pozajmi harmoniku i odnos sam je kući. I od tada sam svirao svaki dan po 6-7 sati. Prosto kad sam krenuo u muzičku školu, druga deca, roditelji su ih terali da sviraju. A mene su moji molili da se odmori malo, plašići se za moje zdravlje. Nijednom trenutku u životu, za ovoliko godina koliko imam, nisam imao dilemu da li je to za mene. Nijednom nisam imao možda da se bavim nečim drugim, baš nikada mi menjao svoj život, ni za šta drugo. Ali to je najbitnije, to je, ja mislim, u životu generalno pronaći nešto ti ispunjava, prosto čini tvoj život mnogo lakši i mnogo srećniji. Tako je, baš tako. Kad vidiš da si nešto talentovan, da nešto ide u dobrom smeru, treba samo to izgurati do kraja i treba samo zadavati sebi nove ciljeve iz dana u dan i to je ono što u stvari jeste poenta života. Ja se nadam da će svi klinici koji budu gledali ovo to shvatiti vrlo ozbiljno, zadati sebi cilj i pronaći nešto što vole, imat ćemo mnogo srećniji svet. Ajde da idemo da se odmorimo malo, a mi se družimo posle u malo dužem razgovoru sa Petrom. Uživajte i uživajte u koncertu posle.